Agtabas tayo kakabsat. Di kumpare ti tagatakdang, tagasangat tiro. Alright. So tingting nga ti aldaw kakabsat. Time check alas 11. Kakabsat. Oh, buyain nyo ti obrahan ni my best friend, my kumpare. Yan. Madama gitakdang ti root nga tinabasak. O yan. Siya ti para tabas na. So na ti para takdang. Tagisangat iti natabasan nga root. Ayan. Nagpintas iti pagay ng kakabsat niya. Domingo tatang talaga. Day off mi ko makakabsat. Ano, bigat manin ganing. Laban manin. Sinadulan man nga malmaluman. Ayan. Shout out lagi ti farmers. Iti intero nga lubong. Narigat iti agtalon kakabsat. Ado iti proseso na ngumpaw na yun. Apo. So kumamot ajay kumamot kap nukan nga gatad iti presyo da. No kasta ket makalungaw mot basig. Ayan. Ini. Ang kamot makatalo nun no ang kaumutang. Yan. Kakabsat nalpason nga natabasanon no. Ayan. So nalpas pa nga na bunwanon. Ayan. 36 So, days, 222. Mayatin. O kakabsat nalpas mi nga natabasanon. Nalpas ti tabason, nalpas ti abonon. Yan. So agawid kami. Yan. Thanks you. Tingtingal daw kakabsat 11:13. Alas 11:30. Ayan. So kapudpudutan na. Hintay mga aldawon kakabsat. Ayan. Okay. Tabas daw, tabas. Ayan.